Ves! Šalim se ljudi, danas snimam recenziju mog auta. To je Audi TTS 2008. godište. Snimit ću jedan walk around za početak. Pa kako idemo oko auta ću da navodim neke od stavki. Znači napred imamo ovaj TTS grill, širi branik nego na običnom modelu. Ovi usnici su inače zatvoreni, ja sam naručio te plastike, bivši vlasnik ih je skinuo, ali zbog povećanja draga i potrošnje svega van grada to nije dobro, to sam naručio nazad. Auto ima ove LED diodice u donjem delu, ima Big Xenon farove, felne su 19 inča, kao što vidite u ovoj mat sivoj boji koja se slaže sa zadnjim difuzorom. Generalno meni se sviđa boja, ne bih ih menjao. Ima velika kočena klješta sa TTS logom na njima, hromirani retrovizori. Retrovizori imaju elektrosklapanje, znači sklapaju se motorićem na njima, lepe žmigavce. Naknadno sam ugradio R8 stakla sa samom potamnjivanjem, vidite ovdje razliku, evo vidi se tu. Znači ovaj centralni deo retrovizora se potamni, to nije bilo fabrički na autu, TTRS-ovi neki su dolazili s tim, ali generalno TTS jako retko da ima to. U suštini imao sam konektor za sama stakla, ali od modula vrata do centralnog retrovizora unutra to nije bilo. To sam ugradio u Beogradu, 140 € je ugradnja bila, sama stakla su bila oko 250 €. Idemo ka zadnjem delu, tu ima aluminijumski poklopac koji je inspirisan kao sa trkačkih kola, ono nema, znači nema što se otvori ovdje, mora unutra kod vozača da se otvori. Zatim imamo aktivni spojler. Zašto auto ovaj ima aktivni spojler ubačen? To je iz razloga što MK1, jako mnogo ljudi je umiralo s tim autom, zato što je zbog oblika auta, kako vetar prelazi, ovdje se pravi ovako vrtlog i auto se podiže gore, odnosno pravi se lift i zadnji točkovi imaju manju trakciju nego prednji i auto bi u krivinama proklizavao. Tako da svi MK1 Audi TT-ovi su imali opoziv gdje im je ugrađen fabrički spojler koji nije aktivan, a na MK2 da bi održali nepromenjenu zadnju liniju auta stavili su aktivan spojler koji se podiže na 120 na čas, a spušta nazad na 80 na čas. I spojler kada se podigne povećava pritisak celog auta, odnosno jednostavno gura ga dole sa 60 kg otprilike preko celog auta. Zatim što se izduva tiče, ima 4 topa i ima vakum, faktički on primećuje vakum shodno tome koliko gasa date i ostalim faktorima, i ima klapne, znači koje otvara fabrički. Jedna od bojki evo koju mogu da navedem, dosta TT-ova fabrički, pošto vidite ovdje crveni deo štopke i naranđasti deo, ovdje ima spoj, vidi se ovaj spoj ovako kad gledate sa strane, ja sad ću zoomiram i ovaj spoj zakaže posle nekog vremena i sad ću vam pokažem na drugoj strani. Znači čekam, kupit ću druga štop svetla, evo ovdje sam privremeno foliju zalepio, kao što vidite ogromne pukotine su se napravile i far je puštao, odnosno izvinite, štop svetlo je puštalo vodu i ima dosta kondenzacije unutra. U suštini dosta ljudi misli da pušta okolo iza, a u stvari ne, ovo direktno na samom staklu pušta i bukvalno kad sam duvao kompresorom dok nije bilo ovih pukotina, ovdje je negdje puštao. Tako da idemo dalje. Sam gepek nema taster za otvaranje, znači mora da se otvori iz auta, što isto može da bude problem u slučaju da otvorite gepek i dok vadite kesel nešto, ako vam upadne ključ faktički možete da se slikate, nema dalje, ne možete da otvorite. Ovdje iza me neki pijani lik u sred dana udario, to je nebitno. Sad možemo da pređemo na sam interijer auta. Prozori su bez okvira, znači spuste se, vidite. Sami prozori isto znaju da puštaju vazduh, ali to može da se uštiluje, nije toliko teško, stavi se trakica i pogleda se koliko je visoko. Znači ako kupujete ovaj auto, pregledajte sve kedere da su dobri, jer ako istrule, ovdje isto mogu da puštaju vazduh. Sedišta su isto dosta profilisana, a interijer liči na interijer od R8, dosta sedišta su ista, volan je isti od MK1 R8. Baš mnogo kola prolazi
pa ne znam koliko ćete da čujete, ali realno baš nas briga. Nazad ima mesta, ali ljudi moraju glave da zavuku tu faktički gde je staklo, jer ova greda faktički može da udara u glavu. Ali onako, za ne daj Bože mogu da se prevezu neka deca ili baš neko da se zgura iza, ali nije baš udobno. Sama sedišta su ok, često zna da bude rastegljena koža i to. Kod mene je kadica evo na 300.000 km ima onako znakove korišćenja, što je normalno. Većina kola ima, samo lažu za kilometražu. Sada ćemo ući unutra i moći ćete malo bolje da me čujete. Sada kada zatvorimo vrata. Tako. Kao što vidite, interijer je po meni vanvremenski, zato što je auto izašao 2008. Po meni dalje izgleda lepo. Klasično onako, nije prenatrpan. U suštini, što se mene tiče, za vozača ima sasvim dovoljno mesta. Evo, ako pogledamo mene, znači za glavu, pogledajte ljudi, ima, evo gledajte koliko još mesta ima. Sedište jeste do duše spušteno do dole, ja sam visok 178 i to je to. Znači nije sad za nekog baš visokog, ali u suštini nije ni da nema mesta. Po meni ima sasvim dovoljno i takođe možete da gurate sedište nazad još i da imate dosta mesta za noge. Evo moj volan kako izgleda s 300.000 km, malo je koža, pokazuje znakove korišćenja, ali same ove lajsne, ovo isto u svakom bude ogrebano. Ja sam kod mene zamenio pepeljaru, prepakovao sam ovu ručku, čak sam i polirao ovaj ovdje deo, da sve bude kao novo. Ove sam isto, sam trim sam uradio restauraciju, skinuo sam ga iz auta, pepeljaru sve i sa Scotch-Brightom nežno sam prelazio u pravcu samog brašta aluminijuma da bi skinuo bile tu neka sitna ogrebotina i kasnije sam mat lakom ispolirao sam trim da vidite eto kako je ispao, faktički izgleda kao da je izašao iz fabrike kao nov. Auto ima Audi Mag-Ride vešanje, to su amortizeri koji imaju faktički u sebi kao čestice čelika, eto tako ćemo da objasnimo, i vi kada upalite samu sportsku suspenziju, auto pusti strujno kolo i onda te čestice u tečnosti, sama tečnost postane gušća, odnosno ne postane gušća, nego jednostavno veći otpor ima i auto bude tvrđi, odnosno stabilniji u krivinama. Ukoliko vozite na nekom dobrom putu krivine, bez rupa, to je super varijacija da faktički nemate auto koje je konstantno tvrd ako imate neki lupam Golf 5 na gevindama. Naprimjer, to bi bio stabilan auto, ali bi bio konstantno tvrd i neudoban. Jedina mana je koju bi izdvojio što imate naravno skuplje održavanje, jer i taj sistem može da zakaže i da sami amortizeri budu spremni za zamenu, a oni budu dosta skuplji zbog same te tehnologije koju posjeduju. Pa da idemo dalje na neke stvari. Automobil je DSG, odnosno ovaj Audijev menjač, ima 6 brzina i po meni je menjač sasvim dobar, pouzdan, brži od manualnog menjača, ne morate da šaltate non stop brzine ako nećete. Ako vam se vozi kao manualni menjač, to on u suštini jeste robotizovani manualni menjač, prebacite ga u D, desno i onda možete na šifterici ili na same menjač da šaltate brzine i bukvalno se vozi kao manualni menjač, samo ne morate uopšte da puštate gas, zato što auto ima duplo kvačilo. Što je po meni baš, za što se brzine tiče, odlična varijanta. I ko voli eto neku brzu vožnju, a opet jedino što bi izdvojio je opet izražavanje, zato što morate da menjate ulje. Procedura same zamene nije toliko teška, ali trebate da nađete nekog ko zapravo zna to da uradi. Ja sam se namučio dok nisam našao nekog da uradi to kako treba, da ispoštuje proceduru, da menjač bude na temperaturi, da prešalta brzine, da sipa dovoljno ulja, da isuri ostatak, da mi zameni ulje također u Haldexu i sve ostalo što treba da se radi. Znači, nije poenta samo da kupite i da vozite dok se automobil ne raspadne, zato što onda imate kasnije skuplje kvarove. Jer eto, ova zamena ulja, ne znam, ispadne oko 200 eura, a ako imate neki veći problem i menjač mora da se skida, može lagano da bude 800.000 eura ili koliko već košta. Auto ima onako stariji tip navigacije, ali u suštini, evo, ja sam updateovao moje mape, sasvim fino rade.
Evo sad malo pre sam bio do nekog tu mesta pored, mapa radi sasvim ok. Kada unosite mesta, evo sad hoćemo da idemo negde, evo stavit ćemo neku route, evo ga. I evo sad ću vam pokažem, znači kad kucate mesto gdje idete, evo odabrat ćemo, evo idemo na slovo B, kao da idemo u Beograd, evo ga B. I on će sada nam da sve opcije, ali i vidite on preskače sad slova samo za ta mesta koja ima, stavit ćemo B, E, O, G, evo ga Beograd i on je sad pikao Beograd i sad odemo nazad na list i tu možemo da izaberemo koji deo Beograda ćemo. Evo, Beograd Čukarica na primjer. I onda unesete opet, isti je princip, unesete ulicu, bla 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 i on će da vam pokaže kako da stignete do tamo. I u suštini ja volim da je onako fabrička ta navigacija i to ne volim one kineske androide. Tako da eto, to je to. Ima što se tiče muzike, to nećemo da puštamo, smanjeno je. Ali ima znači SD karticu, ima AUX, ima CD. Kod mene se CD koristi za navigaciju. Ima mesta za dve SD kartice i sad ću da vam pokažem to. Evo ga novi taster. Evo ga, otvara samo navigacija. Tu su dve SD kartice i CD. Također automobil posjeduje za onaj iPad kao adapter gdje se ubaci iPad i onda faktički možete da slušate sve sa iPada na vašoj navigaciji. To je eto 2008. bilo napredno. Eto ga. Ovdje ima da se uključi airbag. Također, ako kupujete ovaj auto, proverite kasetu. Većina njih ima slomljen amortizer. Evo vidite, ova nema, jer se ljudi naslone na nju i polome je. A to možete da proverite pod jedan da li padne, da li se upali svetlo. To su znaci da li radi ova kaseta. Ako se upali svetlo, znači da je amortizer povezan na senzor svetla. A možete da otvorite suvozačeva vrata i ovdje ovu plastiku da skinete koja se nalazi u ovom delu ovdje, znači od tamo. Skinete tu plastiku i bukvalno možete da vidite taj amortizer direktno. Nije to sad neka presudna stvar, može da se zalepi ili da se za 100 € kupi polovna kaseta, ali eto. Također imamo također retrovizor sa samopotamnjivanjem, znači retrovizor ima senzor, jedan senzor je znači za svetlo i ima napred također senzor za kišu i za svetlo. I ako vam neko blješti od iza, ovaj retrovizor će da se zatamni, a također smo uveli kroz jedan i drugi stub žicu do samog retrovizora koja će da potamni i retrovizore sa strane. Evo sad ću da vam pokažem samo elektrosklapanje retrovizora koje se radi na ovom tasteru ovdje. Po ovome možete da vidite da li ima ili nema elektrosklapanje. I evo okrenemo taster i to će da sklopi same retrovizore. Retrovizori imaju grejače stakla, također ono elektropodesivi su u smislu ovdje da mogu da se podešavaju, naravno podizači stakla, zaključavanje, to je to. Audi ima također njihove voice komande, mod, ovdje znači da biramo muziku i ostalo. Ima ove automatske na senzor za kišu, da se sam pali. Ovaj nosač za telefon sam ja napravio, odnosno ono 3D printovali smo ga i prelepio sam ga karbonskom folijom, to isto izgleda fino. I to je to. Sad što se tiče evo još nekih detalja, svetlo u kabini sam imao halogeno, ja sam kupio ovo fabričko LED svetlo koje vidite kako lepo izgleda baš moderno po meni. Ima čak i varijacija ovog svetla gdje ima još jedni tasteri, a to je za Home Link, gdje automobil posjeduje senzor napred u baraniku i posjeduje ovdje 3 dugmeta da otvarate garažu. Znači da ne morate na daljinski nego da povežete s tim, ali u suštini po meni je to baš ono kompleksno da se retrofituje i ne znam, po meni pre bi nosio daljinski nego sad se s time bavio. Posjeduje svetla za ove retrovizore, ne retrovizore, ovi suncobrani, oni mogu također se izvuku da se skinu. Evo ventilacije, da onda pokažemo. Ventilacije isto, dosta modela znaju da budu slomljene, ovo je za zatvaranje ventilacije, otvaranje. Evo, vidite, i možete samo ventilaciju da proverite da li je ova žica, sad ću da vam snimim, ova žica unutra, da li je na mestu, ona drži za ovo pomeranje gore dole, za taj rad, što se kaže, a ovo iza je za smjer.
Sama kaseta ima zaključavanje, također opciono dolazile su kasete ispod sedišta, moj auto ne posjeduje ovo, ali planiram da ugradim, znači kasete koje su bile ovdje ispod da se otvore. Auto ima ove kazaljke koje se, kako se to, stao mi mozak sad kako se to zove, onaj obrnu krug. Pokaže da li je passenger airbag aktivan i možemo da upalimo auto. Nema grešaka na tabli. Ovo za servis to nema veze. Hoću menije ove da vam pokažem. Dakle, evo prosječna potrošnja auta, vozio sam van grada pa je spala malo. Brzina, evo navigacija, tu imamo i kompas. Također evo ga lap timer, ako vozite na stazi možete da merite krugove ili ako po gradu vozite. I imamo meni gdje možemo da naravno ovo servis, to u suštini ne znači ništa, ako sami radite servis to resetujete sami, broj šasije, temperaturu motornog ulja što je isto korisno ako čekate da vam se auto zagreje svaki put i to je u suštini dosta bitno da ga nikad ne stiskate dok je hladan. Ima naravno ovo standardno za settings, neće vas smaran s tim. I to je to, znači ovo je standardna stvar, ima ovo da se proveri potrošnje, bla bla bla. Sad, ovdje gore možete da stavite mod da li je na muzici ili ako povežete telefon, a i to može da se uradi, znači telefon se poveže i pustite Bluetooth i onda možete da se javljate na samoj navigaciji, a mikrofon mu je ovdje gore i onda da pričate preko navigacije bez da vam policija piše kaznu zato što koristite telefon u toku same vožnje. Sada snimam samu vožnju. Možete da proverite menjač tako što ga polako vozite i vidite da li trza ili nešto, kako menja. U suštini, vi kad auto stisnete, potopite ga jako, u 90% slučajeva će šaltati kako treba, zato što tad sama snaga auta opadne kad je u obrtajima, znači ne naravno na sredini obrta, ali on, ako ga potopite, ide do kraja, nego ga vozite polako i vidite kako šalta. Samo pojas da vežem. Sad ću malo da vam pokažem samu vožnju, kako se auto ponaša. Znači ovo je u sport modu, u tom modu malo kasnije menja brzine, gleda da imate snage non stop. I evo, vidite auto baš fino ide, sad ću ga ubacim u drive. U samom drive-u menjač se ponaša tako da uglavnom gleda u što većoj brzini da bude da bi to bilo ekonomično, ali u slučaju da ga vi stisnete, potopite do kraja, on će da ga downshiftuje i ubrzat će baš naglo. Sačekat ćemo ovdje da prođemo ležeći pa ću da vam pokažem. A također ću da vam pokažem, ovo je ovaj manuelni mod, prebacite menjač u desno i vidite sad ovdje imate indikator i možete sami da ga šaltate kako vam odgovara. Ali vratit ćemo ga za sad nazad u drive. Iskreno, vozio sam par auta, imao sam prilike dosta kola da vozim i vozio sam i neka skuplja kola. Naprimjer, prijatelj je uzeo bio Mercedesa AMG GT53 i što se tiče same brzine, auto ide isto, a taj auto, na primjer, taj Mercedes košta 150.000 eura, a ovaj auto košta, na primjer, 15, što je 10 puta manje. Ovaj auto ide do 104,3, odnosno 428, to je izmereno bilo na drag trci s njim, a eto, taj neki Mercedes ide, na primjer, 4,3. Mislim, dobro, to jeste teži auto, veći, sve to stoji, ali što se tiče činjenica ide isto. Sad ću malo ovdje za, eto, snimak da ga stisnem. Pa evo da vidite kako ide kad se to malo stisne. U suštini, očas posla i u velikom ste prekršaju, ništa specijalno. Sad ću ga prebacim u sport pa i to da vam pokažem i podržite ESP dugme off, morate da držite. Evo ga, ugasili smo ESP, sad je kompletno to, ova, kako se kaže, podrška elektronska je ostalo isključena i sad bukvalno je proklizavanje i sve isključeno, sve je na vama. Pa evo, sad ćemo malo da usporimo i onda će da ga potopimo u sport modu.
Eto ga, to je to što se tiče sport moda. Idemo nazad u drive i da ćemo manualno da ga šaltamo, samo ćemo ovdje negdje da se okrenemo. Auto generalno, ako pitate koliko troši, po gradu iskreno troši oko 11 litri ako ga ne stiskate, a troši 17-18 ako ga stiskate i konstantno vozite onako malo slobodnije, a neki onako prosjek kombinovani sa nekim stiskanjem, malo laganijom vožnjom je, da kažemo, 13 litri. Van grada na tempomat ako stavite 80 na sat troši 6 litri. Na 100 na sat troši, da kažemo, ajde lupit ću litru više. To su vam neke eto cifre, neću da vas lažem i da vam pričam bajke da troši 3 litre, ne troši 3 litre, nije dizel, nije 1.5 dizel, nego je jednostavno 2.0 sa 300 konja i mora da troši. Čak i u ovom drive-u sa manualnim šaltanjem po meni šalta možda i, odnosno ide onako najbolje, zato što onda možete da ga vi držite. Jer vi kao čovjek znate otprilike gdje je krivina, znate sve to, auto može samo da predviđa na osnovu parametara i toga kako vi kočite i ostalo da šalta brzine. Jedino što se tiče, ako baš hoćete drag da merite vreme i nešto, onda najbolje sport, pošto kompjuter će bolje od vas znati na kraju kad da prešalta brzinu. Još malo. Eto, to je to, neću više da ga stiskam zato što nema potrebe, ipak ima ljudi. A što se tiče vožnje, auto je stabilan, to smo već rekli, u krivinama nijednom nisam imao osjećaj da ću da izletim s puta ili nešto, da se osjećam nebezbedno. I evo ovdje imamo ovaj sport suspenziju da upalimo, evo ga piše sport mode on i sad je auto malo tvrđi, ali vi to nećete toliko moći da osjetite, postane onako malo tvrđi. Eto ga, to je to ljudi što se tiče ove recenzije, htio sam da vam snimim moj auto. Tako da ljudi, nadam se da vam se svideo video i nisam htio nešto sad da imam nekog kamermana da snimamo, htio sam da vam snimim onako iskreno kako jeste. I moj savjet, ako razmišljate o kupovini ovog auta, prednosti i mane, da li da to uradite, prednosti su, izgleda skuplje nego što jeste, izgleda kao sportski kupe auto, neki će reći da izgleda kao auto od frizera, ali baš vas briga zato što u 90% slučajeva ćete biti brži od te osobe koja to kaže. Za 13 do 18.000 eura u tom nekom godištu i stanju za koje se kod nas prodaju, imate auto koji ide 4 sekundi do 100, odnosno eto 4.2 ili 5 sekundi, zavisi kakvom je stanju auto, ali evo da kažem, ovo je moj konkretno, ide 4.28 do 100, znači bukvalno me sekunda i po deli od nekog Lamba koji košta 200.000 eura i po meni je za te pare, znači za 15.000 eura nemate auto da kupite ako želite to, znači da izgleda kao neki sportski auto, da ide kao sportski auto, da je mala registracija, da troši relativno malo, teško da imate neki bolji izbor. Naravno vi ćete reći, ja Golf 6R, da ljudi, ali bukvalno auto izgleda kao Golf i meni je lep auto, ali nema taj supercar, da kažemo, izgled. I naravno i on ima svoje prednosti i mane, po meni možda ćete lakše prodati Golfa nego TTA zato što je nepraktičan, ljudi ne žele kupe, zato što ima malo mesta iza, ali što se vas tiče, po meni je auto ekstra izbor. Samo je ostalo da vam pokažem gepek kad stanemo, to ću još da vam snimim i to je to, možemo da privodimo ovu recenziju u kraju. Dok vozim mogu još da vam navedem eto još neku manu, znači većina ovih stvari može lako da se zameni, jedino što su delovi za TTA malo skuplji i u Srbiji, ako ste iz Srbije, teško da ćete naći delove, prodavci budu, ne znam kako se izrazim, ali ajde neću budem bezobrazan, uglavnom nesaradljivi i mnogo je lakše da sa eBaya naručujete delove zato što možete, skinete, evo sad crkne vam svetlo, skinete ovo svetlo, iza ima broj dela, piše na primjer 8J1 i piše neki broj i vi na osnovu tog broja dela bukvalno ukucate taj broj dela i naručite tačan deo koji vam treba i onda nemate faktički problema sa nabavkom delova. Hoću vam snimim na brzaka, evo motorni prostor.
Ja sam zamijenio ovdje čep ulja, stavio sam ovaj kao R8, u suštini to je kopija, nije original, original je dosta skuplji, ima aftermarket ovaj usis, filter vazduha i usis sam, u suštini lepo se čuje, ali po meni to je, čak možete da izgubite performanse ako on vuče vruć vazduh iz motornog prostora i po meni je bolje kad je zatvoren sam filter vazduha. To je to što se tiče toga, neću tu mnogo da davim. I htio sam samo još gepek da pokažem. Gepek u suštini iznenadit ćete se, ali ima dosta mesta, pogledajte ovo. I sedišta mogu da se obore dodatno, znači ako idete negdje na put. Evo ga. Pogledajte sad, neću da obaram i drugo, ali pogledajte koliko imate mesta unutra i može ova daska da se skine. Čoveče, ima baš mnogo mesta. Imate svetlo i dodatno, gledajte sad ovo, imate faktički još jedan gepek ispod, zato što on ne nosi rezervni točak nego set za reparaciju. Imate, evo ga, još jednu ostavu ispod same ove ostave i po meni, eto, dosta je praktičan što se puta tiče, može lagano da stane 2 kofera ovdje ili i više ako oborite sama sedišta. Tako da ljudi, nadam se da vam se svidjela ova recenzija, bila je, eto, trudio sam se da bude kratka, ali da opet sve objasnim što se i mana tiče kupovine i da vam dočaram kakav je u vožnji, kakve su neke mane, jer pre ovog TTS-a imao sam običnog TT-a i u suštini znam ga napamet celog. Svaki tapacir sam skidao, nebo sam skidao, nema dela koji nisam rasklapao i nisam skidao. U suštini ceo interijer, sve sam skidao i znam ga u suštini, znam unapred koje su neke mane koje može da ima. Tako da ljudi, hvala na gledanju i vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav!